Wirutiri munene uria wonanitio ni thirikari wa kuhetana na ungumania guku bururi-ini uronekana tari ho gacira keru gathondeketwo ni ateti gukinyaniria matanya matiganite ma kiuteti na kana hihi gitumi kieru gia ateti kung'ethanira gukanirira na kuorotana. Munini wa President William Ruto akionekana gukorwo gatagati ka uteti uyu, kuona amwe a arumiriri ake maugite ati haro ya ngukumio irongoreirio ruriri rumwe no miario no githii na mbere na gukarario na njira nene. Tukipigana na ufisadi, hakuna kabila, hakuna chama, sisi tunapigana na wezi. Wewe kama wewe ndio ulikuwa natuma hao watu wakuibie, sasa majamii yao yanaona una shida, beba msalaba yako mwenyewe wewe. No hari kiria kironekana tari kugarura muthako wa kandi cia uteti uria ugumeire haro ya ungumania. Atongoria matiganite aria makuruhanitio na Ruto maugite ati mutongoria wa ruhonge rwa uthuthuria George Kinoti ndari na mahinya ma gatiba guthuthuria macira ma ungumania na ati abatie ni kweherio wabici-ini. Miario no riu ikihingura njukaniriro njeru. Criminals are in the forefront of defending a DCI, then that DCI has lost credibility to continue being in office. Mheshimiwa Murkomen yeye sio mtu ambaye yuko katika nafasi ya kuongea juu ya vita dhidi ya ufisadi. Imefika wakati Murkomen atoke aende afanye siasa ya kumtusi Ruto. Ruto ninge niokireirwo akirikana ati ndaiganirite na ngeithi gatagati ga President Uhuru Muigai wa Kenyatta na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga. Na gukiri uguo atongoria makauga ati muoroto wa Ruto kuingiria uteti hari haro ya ungumania uri na matanya mangĩ ngũrani. Wale ambao wanatuibia hawataki hiyo mambo ya handshake. Those who want to use corruption propaganda and falsehood and finally destroy the legacy of President Uhuru Kenyatta, we will not accept. Deputy President William Ruto na Raila Odinga hawawezi kuwa kwa one league. Muthenya wa ira Ruto ni araugire ati Raila arahuthira ngeithi gatagati gake na President niguo gutigirira kiama kia Jubilee ni kiaharagana na guthinekania matanya make ma kuhitahitanira o President mwaka wa 2022. Miario no ikionekana kwamburura urugari munene wa kiuteti kuma kuri ang'etheri ake. Lakini saa hii kuna mtu mmoja tayari anaonyesha wazi akipata urais Uhuru atapata cha mtema kula. Na riu mendekithia matiganite mathiete na mbere na kuheanwo ni ateti aya ma uria kungithie niguo uteti wa ungumania uria uraceca o gwakia uhorere. But we are going to put a motion of impeachment of the deputy president in the National Assembly. Handu-ini ha mutamburuko wa mohoro ma Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.